Dobrodošli, to je oddaja Zmorem. V Laškem in Celju je potekalo največje letošnje tekmovanje za športnike invalide v Sloveniji. Pogovarjali smo se s predsednikom Paraolimpijskega komiteja Andrewom Parsonsom. Zmorem, join sports, join sport is the best thing you can do with your life. Pobližje smo spoznali košarko na vozičkih in pogledali v zakulisje misije Samozavest. Tokrat je bila naša posebna gostja odbojkašica Senta Jeler. Celje je oktobra gostilo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za športnike invalide. V dvorani Zlatorog je zaigralo kar 325 tekmovalk in tekmovalcev iz 54 držav. O zalogaju organizacije tako velikega dogodka pa smo se med tekmovanjem pogovarjali s tehničnim direktorjem turnirja in tudi trenerjem britanske reprezentance Gorazdom Veckom. Ja, mislim, seveda so težave, vedno težave so za reševati in tudi pripravljeni smo bili na težave. Moram pa reči, da je pač Evropsko prvenstvo, ki je bilo prejšnjo leto, si nisem niti zamislil, da je toliko večji projekt. Ta svetovno prvenstvo je tudi mene malo presenetilo. Seveda imamo logistiko, moramo prepeljati cirka 700 ljudi iz Laškega ali Rimskih Toplic v Celje, ker ni mačji kašelj, je kar velik problem, ampak dejansko vsi avtobusi so na čas, tako da igralci pridejo takrat, ko hoče priti, ni zamud, zaenkrat vse funkcionira tako, kot mora. Ampak moram pa tudi reči, da logistično hoteli, recimo, mogli smo vključiti tudi Rimske Toplice, seveda spet 2 nova avtobusa in vse skupaj, tako da dejansko je bil to velik zalogaj za nas, velika izkušnja, ampak sem govoril s sodniki, sem govoril z igralci, trenerji, pravijo, da tega svetovnega prvenstva še niso imeli in da so res srečni, da so tukaj, da so oni privilegirani biti na svetovnem prvenstvu, ne da bi mi rekli, da smo mi privilegirani, da imamo toliko držav, pa je toliko igralcev iz celega sveta in da smo mi ponosni, da smo lahko hostili ta prvenstvo v Sloveniji, Laško in Celju. Moramo se predstavljati, prepeljati 54 držav v našo lepo Slovenijo, majhno mesto Laško in Celje je velik zalogaj, pa velika pohvala organizatorju, da smo uspeli to organizirati. Za slovenske tekmovalce na turnirju so nastopili 3, prav vsi s posebnim povabilom organizatorja je bilo to spoznavanje z elito tega športa. Slovenijo so v Celju predstavljali Barbara Meglič, Luka Trtnik in Primož Kancler, vsi pa so tekmovanje zapustili po prvem delu. Dokazali so, da se lahko kosajo tudi z najboljšimi na svetu, a na koncu ostali brez posamične zmage. Najbližje uspehu je bil Primož Kancler, ki je v prvem tekmovalnem dnevu odigral dramo, ki jo je odločil 5. niz. Po končanem prvenstvu je o novi izkušnji povedal. Ja, svetovno prvenstvo pač eden izmed najvišjih rangov tekmovanja. Tukaj so bili pač res vsi najboljši igralci, cela svetovna elita. Izkušnja je po mojem dobra. Odigral sem 2 dobre tekme, sicer tretja je bila res slaba, ampak to še treba pozabiti pa iti naprej. Luka Trtnik, ki je letos navdušil na mednarodnem turnirju v Laškem, kjer je prišel do četrtfinala, je po zahtevnem žrebu prav tako ostal brez zmage. Luk je že sam nastop na turnirju pomenil veliko, opazil pa je tudi napredek v igri. Jaz sem zadovoljen, da sem tukaj, imel sem 3 zelo težke tekme, vedel sem, da bojo težke, seveda sem mislil tudi, da bom kakšno zmagal, ampak se ni zgodilo, moramo še delati na tem, ampak mislim, da je igra zelo pozitivna, ker čeprav sem izgubil te 3 tekme, vem, da v igri sem zelo blizu, če ne že tam, ampak treba je pa še malo mentalno popraviti se. Ko sem skoncentriran in ko se sprostim, vidim napredek in tudi na treningu se seveda vidi napredek, ampak to je tak velik turnir, da res težko je reči, koliko sem napredoval, ker v Laškem je bilo res nekaj neverjetnega, veliko tekem sem zmagal in tudi pokazal neke dobre vrline, tako da je napredek, ampak težko je reči kakšen. Tekmovališče v dvorani Zlatorog je od Slovencev sicer prva preizkusila Barbara Meglič, ki je bila zelo vesela dejstva, da je Slovenija gostila tako veliko tekmovanje. Ja, v bistvu to sicer nam ni novo, vsako leto so tukaj tekmovanje v maju, ko je Slovenija Open, tako da na domačem igrišču je zmeraj en tak lušt igrati.
Po drugi strani pa mogoče tudi malo več pritiska, ker se moraš izkazati pred domačim občinstvom. In je dvojno rezilo, no? Dati še ekstra motivacijo, je pa tudi še večji pritisk. V ženski konkurenci je tekmovanje potekalo v 10 razredih, pri moških v 11. Korejke so bile s 3 naslovi najuspešnejše med dekleti, pri moških pa je bila Belgija edina država z 2 zlatima medaljama. Na skupni lestvici po številu medalj je bila Kitajska pred vsemi, namiznoteniška velesila Celje namreč zapustila s kar 16 medaljami. Svetovno prvenstvo v Celju je torej navdušilo vse, zato lahko le upamo, da bo Slovenija še naprej tudi v drugih športih gostila podobne dogodke. So first I'd like to ask you about this championship in Slovenia. What could you tell us? How big is such championship actually? Well, it's a very big world championship in para-table tennis. It's the biggest so far. High level of organization. The athletes were very happy. The International Federation was happy. The International Paralympic Committee was really happy, and also the sponsors. So far it's been a perfect competition. You should be very proud of yourselves. Maybe a few words about you. You were a journalist before. So first question, is this the first time for you visiting Slovenia, or have you been here before? No, it's my first time in Slovenia, so it was a very good surprise, because what I found is a country that, even though people keep saying we are a small country, but it's a small country, very organized with high level of education, the government supporting the Paralympic Committee, the sport very well organized. So it was a very positive surprise for the first time, and I hope to be back. In Slovenia, we will organize together with the Paralympic Committee here the Para-Alpine World Championships in next January, so I hope to be back very soon. Your role as a journalist before, you covered sports probably. Yes, and I cover sports, but I work also for sports organizations before joining the Brazilian Paralympic Committee. So I worked for the Basketball National Federation, the Judo National Federation. Then I joined the Paralympic Committee in Brazil, and then I decided that this is what I would like to do for the rest of my life. So it's been 21 years since then, and I got elected last year as president of the IPC. So it's such an honor, but also a very big responsibility now. So if you could compare your organization with Olympic movement, I think your organization has been growing in recent years. Paralympic Games are more important from year to year. If you ask me, also their competitions. Yeah, I think we are getting bigger and more important, more relevant, I would say. So if you take Rio de Janeiro, for example, we reach more than 4.3 billion viewers around the world on broadcasting. 2.1 million people bought tickets to attend the competitions in Rio de Janeiro. And in Pyeongchang for the Winter Games now in March, it was the biggest Paralympic Games so far. So we are growing steadily. Of course, compared to the Olympics, we are not that big yet. We have a very good partnership with the International Olympic Committee. We signed in March an agreement with them until 2032. So not only to organize back-to-back the Olympics and the Paralympics, but to be more integrated in the development of sport worldwide. If I ask you about your personal goals, because you have the role of the president for a good year, if I'm correct, what are your personal goals for the future for this organization? Well, I think first of all is to support our members, the National Paralympic Committees. That's why, for example, I'm here in Slovenia to understand a little bit more the reality here in Slovenia, the National Paralympic Committee, the sports structure, and then how we, from IPC, we can better support the growth of Paralympic sport in this country. So this is my goal, to try to do this worldwide in a global scale, to take all the National Paralympic Committees to their next level. Of course, the next level for the Australian Paralympic Committee will be different from the Paraguayan Paralympic Committee, but it's try to support the growth on a global scale through our members, not only every 4 years at the games, at the summer games or the winter games, but to support on a day-to-day basis 365 days of the year. So that's the reason why I'm traveling country to country now. So if you could compare Brazil to Slovenia, the conditions for para athletes, what would you say in comparison, let's say, with your country, Slovenia? Maybe you know some of our athletes? I know many of our athletes. I was cheering for them now a few hours ago in the Table Tennis World Championship. But I think it's different because Brazil it's much bigger in terms of size, so the challenges are a bit different.
But when I joined the Brazilian Paralympic Committee 21 years ago, the budget was zero. So I think Slovenia is in a much better situation than Brazil was when I joined. And I see very good positive things here. So for example, last year there was this law approved that put the Olympic Committee and the Paralympic Committee in the same level according to the law. Of course, it's not the same level of funding, but at least before the law is in the same level, and this is important. So I think we're going very well here, step by step. I think the next step will be to involve the national federation so that they could help develop the Paralympic sports. So the Athletics Federation helping the Paralympic Committee to develop para-athletics, Swimming Federation, the para-swimming, and so on and so forth. And it's the model the government, at least in the meetings I had with the Minister of Sport, is what they want to do, and is also what the President of the National Paralympic Committee wants to do. So I think that is a very good plan ahead. You are organizing a lot of events in Slovenia. This is good because brings people together, attract all the kids with impairment. I think this is the main goal here, is to attract kids with impairment, kids with disability to sport, where they are, with schools, with sport clubs, and then reach them. I would say at a very young age, so then you can develop them at the right time and not when they are a little bit older. So I think the challenge for Slovenia is understand how they can engage with the youth of the kids with disability the earliest possible. Prijateljice in prijatelji športa, danes je pred mano poseben izziv. Slovenska košarkarska reprezentanca na vozičkih me je namreč povabila na njihov trening na Vransko, kjer se bom pomeril v njihovi disciplini v njim podobnim razmeram. To bo seveda poseben izziv. Videli bomo, kako mi bo šlo. Upam, da bom zadel kakšen koš, več pa si oglejte v naslednjih minutah. Fantje so bili prijazni, so mi posodili voziček in zdaj mislim, da je vse pripravljeno, da se izziv začne. Pričakovanja, kaj bi rekel, upam, da bo šla vsaj ena žoga skozi obroč. Če bo... Danes imamo novinca tle na treningu, bomo videli, kako se bo odrezal, popuščali mu ne bomo, tako da če bo šlo kaj čez koš, bo lahko vesel. Vsekakor je naporno. Ne morem verjeti, da sem imel tako srečo, da sta šle dve noter iz sredine. Neverjetno, ampak fantom vsaka čast.
Jaz pa mislim, da je bilo za prvič vrhunsko. Res, pa hvala vsem za to, da ste mi dovolili, da se preizkusim. Ok, Matič se je super odrezal, premagal me je. Zdaj, kaj ne rečem, iskal bom izgovore, ampak nima veze, super se je odrezal, upam, da še kdaj pride. Pa bomo še kakšno odigrali, pa do to je to. Letos se je bučno, veselo in udarno začel projekt Misija Samozavest. Akcija, ki bo otrokom invalidom pomagala približati šport. V prejšnji oddaji smo vam prikazali, kaj se je dogajalo v okviru uradne otvoritve na osnovni šoli Brinje Grosuplje, tokrat pa bomo malce pogledali v zakulisje, kako so pravzaprav nastajali videi, v katerih so znani športniki nagovarjali otroke. Ja, takole. Je. Še na parkrat. In teče. Tebe? Začneš v njega, če možno skončaš v mene. Koliko slišiš une v zadnje tolče? Ja, slišaj. Če vrta se sliša. Otroci imajo glasbo ful radi in se pač povežejo s temi, radi se zdivjajo, ker tako kot vsi mi se tudi oni neradi sedijo v razredih. Kar pa se tiče tematike, kar sem jim pol dal posredovati, da naj za prilikovnem, pri slovenščini, pri katerikoli uri, da naj naredijo nekaj v povezavi z športom in z športom z drugačnostjo. Se pravi, imamo podatke, da je 15% ljudi, da je tako ali drugače overanih in prav je, da se tega začnemo v naši državi zavedati in da otroci, ki nimajo teh ovir, da se igrajo s tistimi in spodbujajo tiste, ki jih imajo. Sicer pa je tudi voditelj Rok Trkaj na snemanju spoznal marsikaj novega, med drugim košarko na vozičkih. Alo grete na unkoš. Šlajla raban zdaj imeti. Ona dva ne grete na unkoš. Vedel sem, ker smo nastopali po teh domovih, da se ukvarjajo. Vem tudi nekaj, se pravi, osnove, da so majčkeno prilagojeni vozički, da gre za bolj kontakten skoraj šport kot prvi, ampak nisem si pa nobene tekme še nikoli ogledal, ampak si jo bom, definitivno. Ful mene je impresioniralo najprej, da je način polaganja, tako da je kako se z roko naredi, da je drugačen. Drugačno je to gibanje in mi je bilo tako ful, mi je bilo zanimivo in ful bi rad enkrat ali bil na treningu, ali pa še tekmo pogledati, da vidim vse te stvari in fascinira me in spoštovanje to, da so trojke in prosti meti, da je vse isto. Ker jaz, recimo, če se usedem pa da vržem, po moje ni šans, da do obroča. Tako da se pa tudi vidi, kako je Matej, kako je ujačan gor, veliko bolj kot jaz. Dober je, velik je, ne vem, mogel bi ga dati še na voziček probati. Tako. Tako da, boš probal, boš videl, no. Ni toliko težko. Je pa vse za navaditi, to je res. Tudi Matej Arh, član slovenske reprezentance v košarki na vozičkih, je pri ustvarjanju posnetkov na košarkarskem igrišču dobil novo, zanimivo izkušnjo. Zdaj, samim otroki invalidi nisem še nekaj veliko bil v kontaktu, ampak kar sem bil, vidim, da dajem nek občutek normalnosti, se grdo sliši, ampak tako, čisto normalen se počuti, isto se skregajo, isto se borijo, isto padejo, isto se zjezijo, pa isto so veseli. Lušten jih je gledati otroke na vozičkih ali pa tudi tako čisto zdrave, ko nekaj športajo. Tako, to bo hud revanš, zato ker res ne glede na to, ne glede na vse, imamo vsi, se mi zdi, da isto ljubezen do igre, do košarke in do zmagovanja. Zakaj šport? V bistvu, preden sem imela jaz prometno nesrečo, sem bila ful tako športno aktivna. Tekla sem ful rada, plesala, igrala sem nogomet s fanti, tako da v bistvu sem odraščala s športom. Tudi tam, kjer sem jaz doma, pač sem imela posebej narejeno igrišče in tam so pač cele dneve divjali in dejansko pol v bistvu odraščaš s tem in pač nekako ne moreš ven. In pa zakaj odbojka?
nikoli nisem bila za individualne športe, zmeraj sem bila bolj za timski šport. Čeprav odbojke, priznam, nisem nikoli prej igrala, se pravi, igrala sem nogomet. Tako da v bistvu sem se nekako našla v tem. No? Mislim, rada sem med ljudmi, rada sem del ekipe, da pač se počutiš nekako, da nekam pripadaš. Tako da, zato odbojka. V bistvu sem plavala v klubu Plavalček v Krškem, tam sem trenirala plavanje in ta trenerka, ki nas je imela, je rekla, da bi me enkrat odpeljala na sedečo odbojko. Jaz sem v bistvu že prej slišala za sedečo odbojko, ker je naš selektor prišel po mene v Krško in me vprašal, če bi želela trenirati, ampak se mi je takrat zdelo, da nekako nimam časa. Delala sem še šolo in tako se, ne, jaz res nimam časa, jaz tega ne želim, pa še daleč se zavoziti, sama se pa ne bi vozila, tako na novo sem imela izpit in se nekaj ne. No, potem sem pa s to trenerko šla enkrat pogledati, ena sobota je bila in sem se vsedla in v bistvu sem se zaljubila polno. Mislim, na začetku itak je težko, da se navadiš na nove ljudi, pa na nov šport dejansko, ker pač prej nisem igrala odbojke, ampak ja, potem čez čas sem pa rekla, mislim, pa to je to. Za mene je to v bistvu druženje, nasplošno, ja, naprimer na treningih, nasplošno že pač cel sam trening in pa druženje po treningih. Se pravi to, da se lahko s puncami družimo, pogovarjamo, poklepetamo, si izmenjamo pač neke dogodke, ki so se nam pač pripetili, tako da v bistvu ja, celotno to druženje. Jaz sem z odbojko spoznala veliko novih ljudi, navezala veliko novih prijateljstev, prepotovali smo že ogromno pač držav in pač ja, definitivno šport ti da to, nova prijateljstva, nova spoznanja. Najbolj v spominu mi je ostalo Evropsko prvenstvo leta 2015, ki se je odvijalo v Podčetrtku pri nas. Takrat smo zasedli 3. mesto, to je bilo moje prvo večje tekmovanje in to sem se najbolj zapomnila za tistih občutkov na koncu, pač, ko dobiš pokal in se lahko z ekipo skupaj veseliš, mislim, to je res neverjetno. Kot kraj sam se mi je pa zelo vtisnila spomin Nizozemska. Jaz, naprimer, ko sem prvič prišla v sedečo odbojko, drug dan, ko sem se hotela ostati, se nisem mogla. Se pravi, sem obležala na posli, ja. Je velika razlika je v gibanju, pač pri sedeči odbojki delajo rit, noge, roke, v bistvu celo telo. Prav neki specifični gibi so, s katerimi se lahko premikaš, kar pri stoječi odbojki ni. Tako da, jaz mislim pač, da te gibe moraš osvojiti, najprej oziroma te premike, da lahko sploh igraš sedečo odbojko. Ampak dokler to ne osvojiš, potem pa je pa kar malo težko. No. Jaz sem doživela prometno nesrečo za motorjem kot sopotnica pri 14 letih, se pravi, to je 10 let nazaj. V bistvu tako prvo je bil veliki šok. Ko sem se zbudila v bolnici in so mi povedali, pač, da sem mogla odrezati nogo, je bilo tako šok, res šok. In en teden jokanja. Se pravi, kaj zdaj? Ne bo več nogometa, ne bo več hip-hopa, ne bo več istih aktivnosti, kot je bilo prej. Najprej mi je bilo to, pač, kaj bom zdaj jaz. Pa bila sem 9. razred osnovne šole, bližala se je v leta, plesati ne bom mogla. To je bilo, mislim, sama žalost. Pa sem si pa v bistvu rekla tako, sicer sem pa res stara 14 let, ampak sem si nekako probala zbistriti misli oziroma se osredotočiš na to, da je bolj pomembno, da sem živa in da pač strmim naprej in da se čim prej rehabilitiram in pridem nazaj v svojo neko stalno življenje oziroma neko normalo, kakor prej. Tako da v bistvu pol je bilo pa tiste pol leta rehabilitacije na Soči, je bilo tako zelo naporno, ker sem zraven delala še šolo, ampak sem si skozi predstavljala, da v bistvu komaj sem čakala, pač, da prijem domov in me v bistvu to nekako gnalo, da prijem spet v svoj družinski krog med svoje prijatelje in da se mi pač življenje nazaj ostali. No. Tako da potem se je res rehabilitacija zelo hitro odvijala, dosti hitro sem se postavila na noge, osvojila hojo, pač, ker to je nekaj novega, proteza ni enako, kakor pa moja noga. No, v bistvu potem, ko sem pa prišla domov, sem pa že plesala na valeti isto leto, tako da sem se dosti hitro postavila na noge, ampak je bilo pa tako, težko je bilo. No. Ne bom rekla, da je lahko, težko je, ampak konec koncev se je pač izplačal. Ves ta trud, tiste pol leta, kar sem vlagala v to, se je splačal. No. Tako da zdaj pa v bistvu nimam nobenih problemov. No. Trenutno še študiram, pa hodim v službo, v bistvu pač poleg faksa še hodim delati. Tako da, kakor utegnem, pač grem na treninge. No. Se pa trudim, da tudi doma probam kaj sama delati. Cilji za naprej pa v bistvu tako, nimam nič dorečeno oziroma nimam nobenega cilja točno, kaj bi želela delati, vem samo to, da želim delati z ljudmi. Se pravi, delo z ljudmi me veseli, se mi zdi, da imam nek občutek za ljudi, tako da upam, da se bo našlo kaj v turizmu. Tako da ja, zelo rada kopetkam, jaz s prijateljicami. Drugače pa grem tudi dosti v hribe, te naše okoliške hribe, rada pač hodim na njih.
Pa tako, no, dosti časa preživim z družino, z mami in z očetom, s svojim psom. Pa tako, takšne stvari se počnejo, ko je prosti čas, kar ga je malo, ampak ja. Ja, jaz mislim, da vsaka taka izkušnja te nekako utrdi in te oblikuje v človeka, pač kakšen si. Jaz mislim, da če ne bi doživela te prometne nesreče, ne bi bila v bistvu takšna in tu, kjer sem zdaj, no. Mislim, oblikovala sem karakter in ja, tako kot ste rekli, zdi se mi, da nič ni nemogoče. Pač karkoli pride v življenju, se mi zdi, da vse nekako rešiš, ko enkrat daš tako izkušnjo čez. Tako da ja. Tudi ljudje, tako ko se z njimi pogovarjam, vsak pravi, da, mislim, večinoma njih pravi, da je to, kar jaz počnem v življenju, lahko pač samo vsem za vzor. In da v bistvu se ljudem ne smilim, kar mi je tudi všeč, da ne reče ljudje, aha, to je tista boga punčka, ki je brez noge, ampak glejo, to je una Senta, veš, ki nima noge, ampak še zmeraj vse počne. Moje ime je Senta Jeler in treniram sedečo odbojko v slovenski reprezentanci. Če si mlad, aktiven in si želiš dobre družbe, se nam pridruži. V naši naslednji oddaji bodo z nami športni junaki, ki so zaznamovali letošnje leto. Nasvidenje, do prihodnjič. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.